door nje you are out exit door ukuthi ngangithethe topic esowesikhulume ngelinye ilanga le indoda ayithandi okay ngifuna nje ukwazi lokho manje thina sinthandi hayibo asinthandi thina sibathanda uyazi kule nizomshaya imuva yabona nokuthi niyathanda ukuthi nifind out la kuma podcast asinthandi nje hayibo asinthandi futhi thina ukuba kuya ngathi ngabe thina asiphili ukuphila nayo ngabe nenze njani ngaphandle kwethu ngoba siyanidinga good question honestly yes nina nendima enidlalayo esingakwazi ukuyidlalela thina besilisa nine role ebalekile umuntu osifazana wangiphila ngimina sanibonani igama lami ngokwazi ngokansele ngiyanimukela ukwazi insele his opinions lapho ngihambe khona ngedwa ngihamba nomvelo umfoka Magwaza namhlanje sinesambeli sethu umbali uMavilakadi usuka phansi eSwatini eshingadlala uMavilakadi kabe kusinyo kasele ekhaya no mina ngikhulele ngizalelwe la eGoli awunala ekhaya nginala eGoli nginalikhaya eNewcastle nginalikhaya futhi osizweni Newcastle ngakhola mina ngikhulelela eGoli so kodwa impande zakho uzalelele eGoli ngizalelwe wakhulela eGoli yebo ifamily eningi eseNewcastle yebo okay hayi so thongwase Newcastle wasegoli usaye ekhaya Newcastle ngisayi but ke yabona ukuthi the way kwenza ngakhona sayenzeki kahle ngoba esikhathini esiningi siya ngoba kunesifo yabo samba noMavilakadi lana intombazana yaphansi beGoli yala eGoli kodwa ke ngoko impande zakhe useNewcastle uzivakashela namhlanje ngethemba ukuthi uhleze khona because so sebenza na even behind the scenes most of the things and nisazombona even kulokhuzana kwi-NEP Infotainment lapho khona azobe present khona so namhlanje sithenja sike simtest umqondo sibe naye phakathi kwethu singasihlezi ngamadododo namadoda anginukela angafunja amadoda kuba kuya ngami ngabe nje kuhlezi umuntu esifazana ngabhoka ayi olokhuzana nomvelo ayi bayaxaka abafowethu asiqale sibonge ngesupport enisipha yona on YouTube siyabona amandleni we are really growing at the same time noticing ukuthi this channel iseseyinja and it's a new channel and akuyona channel le eningijwayele kuyona i-channel ekhuliswa yini so siyabonga kakhulu amandleni siyacela niqhubeke nesupport asiniceli ngenxa zokuthi siyadabukisa sinicela ngoba umsebenzi wethu nathi siyawuthemba and esinipha yona siyayazi ukuthi i-quality so siyakubonga kakhulu enikwenzayo kuthina angeke sikhohle ukubonga abantu abasenzele le studio ukunyakalo siphinde futhi sibonge noSisi Mary nefurniture so sibonge nje kakhulu uMary ke udila kakhulu ngalokhuzana nezinto zo furniture no catering no lokhuzana no deco and then kuzothi unyakalo udila kakhulu ngento lighting plus ukudesign i-stage eziningi ke zakahulumeni ezenziwa ama event amakhulu. That's the guy unyakalo siphumele eyitolo namhlanje topic esokhuluma ngayo it's bit interesting because ngicabanga ukuthi izothinta noma izoprovoke ama feelings noma ubudoda bethu mhlambe ithuba leli lokuthi sibe vulnerable siveze ezinye zezinto esicabanga ukuthi mhlambe akumele siveze emphakathini noma sikhulume abantu bezazi noma abantu beyibona but ke mhlambe sizokuveza lokho which is itopic namhlanje ithi yini into esatshwa kakhulu indoda or mhlambe uyibeke ngesingisi not angibeka ngesingisi ngicabanga ukuthi uyibeke kahle yini into eyenza ukuthi abantu besilisa abafile vulnerable yini esatshwa abantu besilisa like abayisabayo yes ngivela ngibeke kahle ngifuna ilahleke le topic no uyibeke kahle ngicabanga ukuthi uma uyibeke kanjalo ikhona ukufaka yonke into kuyona yini esatshwa kakhulu umuntu wesilisa yini umuntu wesilisa akathi mayikhuluma ngazibona ngazo vulnerable and at the same time umuntu wesilisa ke mayise vulnerable noma lokusaba esinokubhekana nakho ngabe ikhona nokugcina mhlambe kusenza kwesinsikhathi siba ama-gentleman ngempela umuntu wesilisa ngabe ba ama-gentleman noma bayizilwane ngabe laba bayizilwane kunatural ukuba izilwane kubona or kunatural
ukuthi ube i-gentleman. So i-topic yethu zohamba izixhume khona lapho, but angiqale nje kumuntu wesifazane. Yini ocabanga ukuthi siyisaba kakhulu thina njengabantu besilisa? Into esasha abantu besilisa kakhulu indaba yokudlelwa. Niyasaba ukudlelwa. To a point ukuthi abanye babe kusho ukuthini umuntu alibalekele iqiniso, because kunento yokuthi if umuntu wesilisa uthola ukuthi umuntu othandana naye utholile ukuthi uyacheat, yabo kunalento yokuthi amongst men hlezi nithi ngeke ngisaqhubeka mina naloyo muntu loyo, nonkroyo nondindwa nibiza zonke le inhlambi ikhona. But mangabe sikhuluma iqiniso guys, abantu besilisa abanye without ukutshela wena njengomngane wakho uyastika nentombi yakhe, bayakhuluma, obviously uzokwata, kube khona nje leyo tension leyo, but I do know ukuthi there are men out there abakwaziyo ukuthi aqhubeke nomuntu abe azi ukuthi wamchithela. Ngizongena ngeyithanda uyayivuma lento esho babilakazi? Ngiyayivuma bakhona ngoba yabona uMavilakazi no into engiyithanda kule nkulumo yakhe uthena, as long as bengakhonanga kuyidlulisa indaba ukuthi umfazi wami ungijithelile, bayakhona kuyigcina kubona nomuntu wakhe begcine beqhubeka. So kune point lo ukuthi as long as engayidlulisanga kuwena ezumngani wakhe, uyakhona ukuthi beyivalele bobabili baqhubeka. Ukuthi basuke bebambane kanjani ke ngoba phela mekubamba umuntu ba frustrated, that's where ufila nje ngendlela ebhedawa ngawo, uyafisa ngathi ungatshela umngane wakho, kushuthi from lapho vele umuntu osifazana azakuchithele usuke vele overpower kulelo budlelwane. For the fact ukuthi awukhona ukudlulela phambili uyotshela omunye umuntu ubuye uyicebe kuyena lo muntu okonile futhi. Hayi uyamsaba. But ke le point esho babilekazi iphonto elibaluleke kakhulu futhi likhulu. Abantu besizwe onambali basaba ubuhlungu. Noma singesigcile kakhulu kulelo point because nathi sazoveza ukuthi nesisaba thina zabantu besilisa. Umuntu wesilisa uyabusaba ubuhlungu. It's not only wisaba ukuchithela, saba ubuhlungu. And thina ngendlela esibusaba ngakhona ubuhlungu kungaphezulu kwenu nina nikhuluma nikuveza ukuthi nikusaba ubuhlungu. Thina sikhuluma kodwa deep down siyabusaba ubuhlungu. And indoda iyabuzwela ubuhlungu. Ukurecover kwendoda akufani nokumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ufana njengenyonga, uyamgenca isikhumba sibuyele. Thina njengamadoda uyangenca isilonda singabhibha unyaka wonke. Ngiyakwazi ukuphila nesilonda esibhibhayo nenza ngathi asisabhibhi sibe sisabhibha. Yabona? So thina si-understand i-damage eyenziwa abantu besifazane noma eyenzakala empilweni zethu ukuthi ayikwazi ukuvaleka, ekakhulukazi i-damage esuke yenziwa umuntu wesifazane. So for instance, umuntu wesilisa uyakwazi uku-change i-direction endlela ade ephila ngayo, eyishintshiswa uhlobo lendlela akaphatheke ngayo, is it from ekhaya or ebudlelwaneni. So if ubuya inganyana umfana e-right ehloniphayo, kumele ekhaya bekugcine uyileyo ngane enjalo yomfana ehloniphayo. Once bakushintsha ngokuhlukumeza, uyohlukumeza abanye ukuze kibe phambili ngoba lesilonda sokungana sipholana. Uma ubumfana okholelwe ekutheni wena kumele uthanda intombazane yodwa, nikini ukhuliswa ngaleyo nto ukuthi indaba yokuqonywa nani iyabheda. Kwakhona intombazane yodwa ekuchithelayo yakuzwisa lobo buhlungu uphila nabo impilo yakho yonke. And then now uma uphila nabo lobo buhlungu impilo yakho yonke, ekugcineni usuhamba ulala nawo wonke uhlobo lamantombazane ngoba kunesilonda singaphakathi kwena singaze siphele. Masuphika ngokuthi vele ngiyindoda kufanele ngiqonde. Yabo? So kukancane ukuthi ungathi uyindoda awukwazi ukuchithela. So which means kukancane ukuthi ufice indoda vele engachithi. Yilonda esayithola kubantu bethu bokuqala esathandana nabo abazwisa ubuhlungu emveni kwalokho silonda sakho sangaphela. So ke singapheli isilonda uyasaba ukuthunukala. So uyasaba ukuthunukala ngokuthi u-avoid into ezokuzwisa ubuhlungu umuntu wakho. So that's why you are sometimes ignorant to even page your phone. So we don't want to page your phone because we also understand the pain and the nokuhlungu esingahle sibhekane nabo when I found out lokho engizwe ngubheka. Because we understand ukuthi mina as indoda nginama insecurities. So mangena efonini yakho angeke ngihlale ngatholi lutho. Hayi ukuthi angeke ngihlale ngatholi lutho ngoba yakho ungayiphethe kahle. Angeke ngihlale ngatholi lutho kumfana okushelayo. So ukuthi kunomfana okushelayo wena uyamphendula okanye noma umphenduli kodwa lokho abelesele. We understand ukuthi kumele lokho eba persistent noma lokho eqhubeka nokushela. Kungenzeka ukuthi uphunyuke umuntu wesifazane umqomo. So asifuni ke ukuphila nalo umcabango ukuthi wathi umuntu wamsemqomile lo muntu wesilisa ngambona emshela. So we just avoid into ezisubuhlungu ngoba leyo nto ezisubuhlungu ayizisubuhlungu kuphela, iyasithunuka ebuhlungweni esasuka nabo emncane bethu. So not only ukuthi sisabuchithela,
sisaba ukuthunukala, sisaba ukulimala. The only time umuntu wesilisa landela umuntu wesifazane ukuthi ambheke ukuthi amchithela noma akamchitheli, umuntu wesilisa oyipsycho nomuntu wesilisa ofuna ukudampa leyo ntombazane. Nomuntu wesilisa mhlawumbe ongazithembi. Ukuyipsycho. Ongazithembi, unormal akasipsycho but nje akanakho ukuzithemba. Psycho le. Hayi. Usukunenkinga, angithi upsycholog usuke sekusho ukuthi unenkinga. Yabo uma isuke nawe akakuthembi kodwa unenkinga. Une problem dingosizo. Thina asinazo nanesikhathi sokuyichova nje ifoni yomuntu uthandana naye. Lo suke seyichova esezefike lapha seyichova usenenkinga. Like mentally like usenenkinga. Mentally usengakwazi ukunquma. Kusuke sekusondela lapho wena mbali kusuke sekusondela kuyiabuse. So sekuseduze nje. Maye suke sechova ifoni yakho. Ifoni yakho eyichova ngeso ukuthi uyasehla. But ikhona ngicela ukuphawula kuma points ipoint oyenzile ne now ipoint oyenzile kwazi so uma usho ukuthi nisaba ukuzwa ukuhlungu ne but ibuye ibonise ukuthi abantu besilisa iningi labo aninalo iqiniso because kuvamisekile ukuthi thina njengabantu besifazane se experience ukuthi ipartner yakho seyichitele multiple times uyayibona lento leyenza la ngakayi1 noma kayi2 mhlawumbe kayi3 ujolile umuntu wakho wesifazane. No, ngisho ukuthi mina as a woman bese ungishitele mhlawumbe kayi1 or kayi2 ne bese ixoleleke leyo nto leyo ngoxolele maybe 3 times but mina the one time ngizothi iphutha ngisabe kuyiphutha iphutha yelenzeke ngakini but ke mase iyenzeka ngakimi kube indumo ezulu kube into engaxoxeki kube into nje uyayiunderstand ongekwazi ukuxolela yabo ngizocela ukuthi nje ibambe then uzoyiphendula ne angifuni ukukhohlwa ipoint yes so mvelo wena ipoint olenzile ne I also think ukuthi mawusho ukuthi siyayikhuluma siba soyithu nje as a couple ne mayinjalo because abanye abantu abakayazi noma into ezophelela kithi soyithu iyo into engawenza njengomuntu wesilisa uthi okay mhlawumbe ngingayehlisa umoya yabo kuzoba nzima kuzoba kuhlungu but ngakhona ukumxolela so ngiphinde ngibone ukuthi kahle kahle nina niphila nalento esibiza abantu bazothini syndrome yabo because ukuxolela kwakho kune condition yokuthi nomzokwazi ukuxolela because abangani bami abayazi noma abantu abasaziyo abazi ukuthi umuntu wami uye wangichitela yabo so kunaleyo element no kahle iqiniso lila ekuthenini awuhlukani nomuntu ngoba ungasamthandi kwesinye isikhathi yabo mase ungichithelile kusho ukuthi ngendlela engizozizwa ngayo mina ngaleso sikhathi ngizozizwa ngingaseyona indoda enough wena okay ukuthi uyangithanda kuzobe kukhona enqondweni yami nokuthi mina ngiyakuthanda kuzobe kukhona enqondweni yami ukuthi ngiyakuthanda but as indoda kumele ngisithathe lesinqumo sokuthi ngiyakushiya ngoba mongabe ungijolele manje usually you guys for ukuthi ungijolele akuyona into encane yes akuyona into encane for mina so mawusuzowasithatha leso sinqumo sokuthi ungijolele no for bona akufana compared to nina like wena ungaya nje ekonka ungaya the first girl nje lo bonje uqala uhlangana nayo so no bayeke labo kwazi laba abaqoma ngempela ngiyabona labo basho but sengisho nje umuntu wakho uthi seniphile iminyaka eminingi and then mhlambe u5 nithembene nje thembekalile yabo and then avela suka jola uzoyibuza ukuthini ke lapho lo muntu sengiphila isikhathi eside kanaye kanjena usengenza nje uzoyibuza ukuthi kushuthi sonke lo muntu akazathembeke sonke lesikhathi leta ke khuluma from mthanjana yeah wethu hleka mkhumazi hey wemvelo wethu sazobaza abantu besifazane mngani wami futhi la uzomazi khona umuntu wesifazane nawe uyobona ukuthi since uyisilimo izindoda umuntu wesifazane mfethu uyi-serial killer ayibo ngilalele mina emzivu umuntu wesifazane asikhuluma ngathi singamadoda sisobabili yeah yazo imvelo kuyekuthuse ukubona umuntu wesifazane ona 40 years to 50 years mhlambe na 20 years eshadile especially leke ngelengazothi ithanda ukubandakanyana nasino 50 yeah uyazi labo sisi lapha ave bethanda ukuqoma ingane noma nanontanga yabo ikakhulukazi
mebese spacing somsebenzi besebenza angazi noma usuke sefed up ngomyeni wakhe and mhlawumbe umyeni usuke sesepointini lokuthi userelaxile usezenzile wayigila ingane yabantu wayigila emncaneni bayo wasetshela ingane yabantu yakhohlwa mase ingane yabantu ibuya ngezipini ngekeki isindala kangangoba kule minyaka yami lengikuyona o30 something bancane abantu besifazane engibashelayo noma esibashelayo kule position esisuke sikuyona ngaleso sikhathi bengasiqomi ngitshela ukuthi lezi intombi ayinamuntu engaka ayinamuntu yeah testing of water yes so mfethu iposition ethile osuku kuyona iyakwazi ezindoda ikwenza ukuthi kungabikho uhlobo oluthile labantu besifazana ongakuhluli but ke manje umbuzo mhlawumbe umuntu ongawubuza ukuthi mhlawumbe sikhuluma from a point of view yakho umbali ezimuntu esifazana ukuthi sikhona nesizathu esidala ukuthi umuntu afebe or umuntu akanazathu ungaqala ufike lapho mvele saseseka ekusabeni yeah kodwa kusaba ngibona usufuna uzufikele phambili yeah iseseke lipoint kambani ubumbali uveze lipoint esikhuluma ngayo siyasaba ukujolela right so kulelo point lelo ngicabanga sikwazi ukuthi silichaze ukuthi kungani sisaba so sekungayimvumo yethu ukuthi siyafuna ukuqhubeka si stretch but not losing ukuthi yini kahle kahle into esatsho umuntu wesilisa sesinga stretch nje but knowing exactly ukuthi we have a topic that we need to attend for ababukeli bethu emakhaya I believe mina ukuthi akekho umuntu ngicathi uqinisile lento ayisho umbali sengakuthi yini lesi enza ukuthi sisabeka ngakho sisatshiswa ukuthi siyabaza ubungozi bomuntu wesilisa siyabaza ubuweki bomuntu wesifazane yeah so thina siyazazi thina ukuthi masifika kumuntu wesifazane akulula ukuthi esihlule siyazi umuntu wesifazane ukuthi uyi kanjani kanti wena ubaluleke ngani wena sekwenza ukuthi uhambe uqonde into mzabantu le omunye umfana kanganayo ukuthi mayishele yakho ngamqondi wena usudlala kakhulu wena usushaya uphondo luserious lokuthi wena nje umuntu wakhe akasoza kujolela bakhona mesifazane bangajoli and sikuma relationship and sinabo because siyabahlonipha futhi siyabathemba ukuthemba umuntu it takes a lot but I reality ukuthi in as much as sibathemba asifuni into ezosenza ukuthi singabathembi ngoba siyabathemba siphinde futhi sithembele kubona babantu esabakhetha so umuntu osamkhetha ke awufuni ukumbona esephutheni ngamabomu unless uyisayiko so unokignore izinto ezingeke zikholele ekutheni mongasulandelele lapha ungavuka unogwaja but ngenxa zokuthi sekukuningi osukuinvestile kulo muntu osifazana usulobolile usashada senaba nezingane senavusa umuzi kwami indonga kwaphelela ngoba uyazazi njengendoda ukuthi once wambamba ngikuxolele uvela uyiyeke nje kunjalo ungambambi so thina we understand that unless uyisayikho endoda owazi ukuthi ngizomxosha ahambe nezingane ezihambe ngimshaya ngimbulala uyisithutha ke sendoda abantu besifazane vele bayigubha kangaka lento ngoba bayazi vele bayaxolela so it comes back to a point la kumbali lokuthi bengasibamba kathathu awu 4 sijola ingoba vele basibamba ngoba basilandela not ngoba amasayikho babamba vele ngoba bahlezi besilandela bazokuthola vele abakufunayo ngoba bayazi bazosixolela kodwa yena wajola kani mina as indoda I live by those principles ukuthi uma phela ngiyakushiya angisho ngokuthi lento lena ngithi ngifuna ukumbamba cha ngizweni kahle angifuni ukumbamba kodwa mayisekhele ukuthi ngize ngicine ngembamba ngizomshiya and angisho ukuthi mhlamba akajoli noma ngithi uyajola yimina nje ongafuni so wena uthandazela ukuthi ungazi angize ngife sekuningi engingathiwa ngikufake umuntu wesifazane engazithiwa futhi mina ngilandelela ukuthi ngimbambe jola so that's my biggest fear I don't want to lose ifamily sengikhande so amadoda amaningi they just think of that umuntu wesifazane ukwazi ukuphethe ifoni iqeda ukuhave into emnandi kabe ejule kabi nigrand zakhe akhishile unethi uzukumeka ngene ifoni nayisethi why ruin this moment kuna moment but ke ngicela ukwazi njengoba usho ukuthi wena you stand by the fact ukuthi ngeke uzokwazi uqhubeka nomuntu wakho masutholile ne so noma ngabe umthanda kangakanani uthando lwakho would become less umvelo uthandayo
wena athi manje ngibuza wena because wena uthi no matter what the situation is mawungathola nje you are out exit door ukuthi ngangitshe topic so besikhulume ngelinye ilanga le yeah indoda ayithandi okay ngifuna nje ngikwazi lokho manje thina sinthandi hayibo asintandi thina sibathanda uyazi kulenza zomshaya imuva yabona ukuthi niyathanda ukuthi nifind out la kuma podcast asintandi she hayibo asintandi futhi thina ukuba kuya ngathi ngabe thina asiphili ukuphila naye ngabe nenze njani ngaphandle kwethu ngoba siyanidinga good question oniyasidinga yes nina nendima enidlalayo esingakwazi ukuyidlalela thina besilisa nine role ebalekile umuntu osifazana edingakalayo empilweni yami njengendoda yes so le role lenidlalayo i role ukuthi nongabe ngingathi ngiyazama ukumdinga umuntu osifazana inature izosho ukuthi uyamdinga umuntu osifazana yabona so indlela esingidinga ngakhona kuze gcine kusiphoqa ukuthi sinibekezelele okay so thina sinibekezelele shame uyabona umuntu wesilisa uyabona ngendlela angangakufuna khona ukukhuluma mumatani sinendlela umuntu osifazana akhuluma ngakhona mhlawumbe kunake uma ukuthi naye umuntu unaka ukuthi sometimes nanikhuluma nombone evuke ngolaka ebuye ezehlisa unokufisa ukuthi athi hey fuseka hamba ngishiye kodwa bekukhumbula ngiyamdinga yabona andisekuningi ledlule khona nokuvukwa ulaka mina sixoxa nje ngimbona ukuthi lento akayikhuluma yenze senze ucuphucu so akekho umuntu othanda ukuphila nomuntu ucuphucu thina sifuna ukuyiphila la sodwa singamadida sidle utshwala sidlala ibhola inyama yenhloko ungathi ukusibone sephi kanjani masisodwa iproblem iqala makwafona wedwa umuntu osifazana ibona ubhlungu ubona umngani wena ade kusemnandi ukuhlala naye esenyubuluze hamba azingahlala phansi ngenxa zokuthi uphazanyiswe lo muntu osifazana siyanidinga nizalela izingane nisiphethe kahle kodwa nisiphethe kahle in a sense of ukusinakekela nawe umzimba yethu kodwa inhlizweni zethu usheme ichathini understand so mosho kanjalo mina ngokwazi kwami so it's the first time ngizwa umuntu athi abantu besilisa abathandi bona niyasidinga because mina ngakhula kuthiwa umuntu wesifazane yena umsebenzi wakhe ukuthi ahloniphe indoda and then indoda yona kumele ukuthi ithande umuntu wesifazane yazi bakusho ngobani ngenxa yokuthi uthanda umuntu wesifazane comes naturally okay ukunakekela umuntu wesilisa comes naturally so umuntu wesifazane uyena umuntu okumela anciphisa othandweni nakekele umuntu wesilisa aqinise ekuthandeni so lezi zinto mase ifika seyishayisana mangikuthanda ngeqiniso ngenza ukuthi wena kube lulu kube submissive kimi so mina ukuvelevela ukunakekela yinto engiyiphethe so indlela engikuthanda ngayo ngikuthanda ngokunakekela so nini problem yenu nje ukuthanda kwenu kuza naturally nivele nisithande nibe isinama ke manje sithanda ke nifuna ukusibuka emehlweni ke nibelana lokhu nikhadlisha yabona so yonke angithi into vele eyini lento engikhuluma yini akithi umuntu esizafunda ukukhadlisha ubona siyathanda ukukhadlisha yazi hayi umuntu wesilisa ngithanda ngakhona umuntu wesilisa ukuthanda kwakhe ukuthi wena njengomfazi wakhe akuhloniphe njengomfazi wakhe enza isiqiniseko sokuthi ukwenza uzizwe njengomuntu wesifazane ngokuthi akunakekele akuvikele kungabuye into okusuhlungu so ngaleyo ndlela leyo is leading by example so wena mawubona lokho wenza umuntu wesilisa wakho kuba lula nawe ukuthi nawo indoda yami le idinga mina manje ukuthi ngiyimithe halfway so it comes natural now ukuthi nongabe wenzele into uguqe ngamadola nongabe kumele wenzele uhlezi kunalento ukuthi inkosi yami indoda yami yabo so uma kwakuthiwa nje umuntu wesilisa akanakekela umfazi wakhe hawo ungasifica nesihlalele ngithumela imali ngiqede ngiyilale ngibhekele phezulu ngihohle but ukuthi ngibe soft kuwena it's very important ukuthi kumele ngipractice lokho ukwenzela ukuthi nawe uzokwazi ukube submissive kimi so that's why iyaphambaniswa lento ukuthanda kuthina kuyinto nje encane kakhulu but at the same time ukhumbule ukuthi nakuwena in as much as ungithanda uthando comes and go even nakumina liyabaleka nakuwe libaleka so manje maselibalekile uthando kungani nakuthiwa nakekela indoda ingenqazo ukuthi lothi maselibalekile uthando uqhubeke uyinakekela indoda yakho nongabe uthanda lisekho ngoba awuyinakekeli bazama ukuthi awuyinakekeli ngokuyithanda le ndoda uyinakekela ngoba kungiyeni wakho
Okay, mhlambe nawo ngangena Yeah. but ngicabanga ukuthi uthando from umuntu wesilisa akusiyona kuphela into enganyenza ukuthi ngibe submissive. Singamani kuthiwe singama-gold digger but ngibelieve ukuthi into kakhulu yenza umuntu wesifazane siyathanda noma sithanda ukuba iqiniso yindoda ekwaziyo ukunakekela. Indoda enamapokota asindayo kulula ukuthi ube submissive kuyo. Yes. But umbuzo manje usuka off ramp. Ngiyayithanda lapho. Siyabuya mafila. Yeah, but no bengifuna ukufakazela lento ade uyisho eqaleni kwaze ekuthenini lezi zinto zabeka kahle zi opposite. So isikhathi esiningi umthetho kuzubekwe ingoba kusuke kubukwa i-threat ukuthi kune threat abafuna ukuyi-overcome. So ukuze kubekwe lo mthetho lo ukuthi kuthiwa umuntu wesilisa akathande ingoba bayamazi ukwazi njengoba esho nje asinalo uthando. So kubekela umthetho lo awazi ukuthi umthetho ukhona ukuthi kumele ngithande. Akuyona into engikuthi kuyona so kumele ngiyenze ukuthi ngimthande. Kanjalo esayidini lakho kuthiwa nakekela bayakwazi ukuthi unothando. Uyathanda but ugcina ulekha la kunakekeleni. So ubeki umthetho wena kuthiwa nakekela ke wena. Umthetho nje ukuzubekwe into ekusuke iphoqa ukuthi uyenze ongekho good ngayo. Exactly. Ukuzibeka. Ngoba kunayaziwa nenathanda uthando. Kakhulu. Nina nothando nina. Yabo? So ungibona indoda eyenza lento oyithandayo iyajabulisa. Thina siyathanda ukunakekela. Ngicathi akanako ukuthi abantu besilisa umuntu esithanda ngisho nokuthi agezwe inyawo, uthanda ukuthi umguqele umthele ukudla, nomelele elale ngamabomu ingubi lapha engathi ungafika umbese. So if umuntu wesifazane who lacks those things, ungafica indoda yakho ukwenze konke kodwa ufika ukuthi ushoda lamaphatho okunakekela. Umphekele umezogeza umzwela amanzi efice amanzi ithawule eshaweni konke nensipho sekuseduzana ianda yakhe isikhona la usumbekele ama-slippers mayisuka ngena embedeni usumbekele lento zokuxuba umkhumbuze into enjalo. So abantu besifazane kwesinye isikhathi bagcina bekhohlwa ukuthi abantu besilisa they behave like ingane when it comes to umqondo wabo nangendlela abajabulela ngakhona izinto. Umuntu wesilisa uyakujabulela ukuthi ngolunye usuku efice ethengelwa amasokisi. Lokho kuncane kumenza ezizwe eyingane futhi. Why? Ingenxa zokuthi ekukhuleni kwethu umngane bethu bajova emncaneni bethu sashisa expose ezintweni zabantu abadala. Ingakho thina isex iqala komasigcosi. Siqala izinto zobudala sizingane ezino 10 years sesinama responsibilities senento ethile indoda this indoda that. So gcina kusilahlekela umngane whereas wena udlala ngonoduli udlala ngazo izinto ezinye ezimkhuba uzazi. Thina even abafana basuke sikhula nabo besiqhatha basifundisa izinto zabantu abadala basifundisa ukuthi indoda kumele enze kanjena wena umncane usubuya ngo8 ebusuku ekhaya sometimes ulala emva kwendlu kuze koshawa 10 ngoba inkomo uyibuyisile. Zonke lezi zinto lezazenza ukuthi silahlekele umngane bethu. As we didn't enjoy umngane ngoba neduhlakaniphe bekuthathe bekufaka ehlathini bethambe uyozingela bekuthathe bekufaka ehlathini bethambe uyobheka inkomo bekuthathe beqhathe nabanye abafana wena at the age of 7 ushaya nabanye abafana. So lento element yomngane yalahleka. So element esiyikhumbula masibadala so uma uyithinta ezomuntu esifazane ingakho sithoba. So noma kungibrush ikhanda ingakho indoda inqaba hey mina ngithinta ikhanda ngoba uyazi noma uthinta ikhanda uyamthambisa ufana njengebhova lenje umqeda amandla uyamthoba. So kuyiqiniso singasoza liphikisa ukuthi kumnandi vele umuntu wesifazane mekuthinta ikhanda kodwa uqeda amandla. So ukuze umuzwe kahle meyikhuluma kumele ukubrusha incane ikhanda. So abanye besisa bathe ngithinta ikhanda ngenxa ukuthi uyazi ukuthi umuntu wesifazane uqeda amandla. So if umuntu wesifazane okwazi ukuthinta lezi indawana ezisensitive endodeni usukuqedile but the moment indoda uyiphindisela ekwaluseni uyilwisa izophenduka umfana olusayo. So lezi zinto oceda ukuzisho zibuyela back to vele itopic yethu ukuthi niyasaba izinto ezinenza kube ngathi ni fragile njengoba usho noma ngokubamba ikhanda phambi kwabantu akusinto ongayijabulela. Yes. So asifuni ukubuyela ku topic. Asifuni thina ukuthi izizwe zinamandla. Yeah. Ikakhulukazi phambi kwabantu. So mina njengendoda yakho angeke ngikuvume wena ukuthi njengomkami uhlakaniphile phambi kwabantu even naphambi kwakho sometimes. Mina nje ngingakukhetha ukuhlaniphile. Ngitshele bona abangani bami ngithe kuhlaniphile lokho bafana yini. Hlaniphile lokho. Maqede wena nje ngenzela ukuhlakanipha ngathi akukho. So wena as umuntu osifazane udinga ukuhlakanipha kwakho ukwazi ukubona indoda yakho may appreciate noma inga-appreciate. So whatever that okwenzayo kwenze kube yinto that comes naturally from you. Ungakwenzi ngoba ukwenzela indoda.
kwenza ngoba into okwazi ukuyenza futhi yenzeka kalula ungakwenzi masubheka reaction yakhe ngoba reaction yakhe ngayifihla ngoba ezama ukuthi engabonakala ukuthi ngazuthi manje uyathamba yabo. So if umphakela ukudla mbona ukuthi uyaqinisa ngapha ngasofuthi nemasaladi ewashile angeke akutshela ukuthi angiwathanda amasaladi nawe enciphise amasaladi iqinisa ngapho uphuthweni ukuthi wambona umphakela udla kakhulu inyama mase shiya uphuthu eliningi muke nje umphakela inyama yodwa ebe umnomzana nje umphakela inyama nesobho ayitike ngenyama uyoyibona leyo nto iphila kena. So nina nilekha lezi zinto ezincanyana ezingama weakness endoda ezenza ukuthi indoda izizwe ukuthi ngiyindoda but ingakutshili same time ukuthi wemasibani waze wenza kahle monze kanje yabo. So asifuni ukuveza lokho ngoba asifuni ukuthi usijwayele kahle. So those are the weaknesses endoda ukuthi angifuni mina ukubonakala ukuthi umfazi womhlaba mphungudlula. So don't try to overtalk your man in public. Yabo. So ungathi mangibeka igama emphakathini wena masuphikisa same time. Yabona lapho ngivumelana nawe but I also think ukuthi imele sihlezi sikhumbula ukuthi mangabe sikwi partnership noma kwi relationship ne angiphileli mina ukuthi ngenze wena ufile special angiphileli ukuthi ngenzele wena ukuthi ufile ngathi uyindoda all the time ukuthi ngikwazi ukuthi ngakhulumi nawe noma kanjani in public kumele ukuthi kube into nawe ongikhombisa yona uyayithola into engiyakuyo ukuthi sometimes umuntu wesifazane ukupha exactly the same treatment nawo ompha yona. So if ungakwazi ukuthi ungihloniphe nami that's the dish engizokunikeza yona nami ukuthi inhlonipho ngiyithola kuwe so why mina kwamele ngokunikeza into engayitholi kuwe. Inhlonipho impela ngikweqa uzongena ngithi inhlonipho akuyona into oyifundiswa umuntu wesilisa as umuntu wesifazane. Inhlonipho uyifunda kini. Wherever you go you represent your parents and at the same time showing respect to your man. Yabo. So ukurepresent abazali bakho kuyinto yokuthi thina sibheke kini ukuthi ukhuliswe kanjani. So ungayenza into uthi uyenza ngoba wenzela indoda yakhe ngakuhloniphi kanti nasesibheke ukuthi lengane ikhuliswe kanjani. Yabo. So nathi masikhetha abantu besifazane siye sikhethe ngalokho ukuthi sibheke ukukhuliseka kwakho ukuthi ukhuliseke kanjani ngoba anginaso isikhathi sokuthi ngifike ngikhulise izingane lezi engizele ngiphinde ngikhulise nomngami. And at the same time mina ukungihlalele nje ukuthi umngami ngimfake emthethweni lekhaya ozokwazi ukuthi izingane zami ibukele kuyena kodwa umngami mase kuyena osekwembayo which means nezingane esoyizala ezokwemba ilandela umngami. So ingakho ufica kwemizi mako kwaphuza umama kuphuza zonke izingane zakhona umama meyisigruba uzala nezingane egruvana. So ifear yendoda futhi leyo esuke ibhekene nayo ukuthi noma bikuthanda kangakanani it's my biggest fear ukuthi konke lekhaya kuyagroove konke lekhaya nokufika bephuzile bonke abantu balekhaya nokufika bephambene nomthetho. So angeke ngoba mina ngithi ngiyaphuza nawe usuyaphuza ukhuliswe kanjani kantona kini angeke ngoba ngithi ngiyabhema ngindoda nawe usuyabhema kantona ukhuliswe kanjani kini uzokopisha la no ngicela umvelo angene because ila ngathi silahlekele like uyilahlekele ipoint yami ne mina njengomavilakazi ne ngiyazi ukuthi ngikholiswe vele ngenhlonipho ngiphuma kwikhaya vele elihloniphayo you understand. So mangabe siqala into ozoyithola mina lento leyo uzokuhlonipha whether sisodwa endlini noma singaphandle into ozoyithola but into engishoyo mina ukuthi angikwazi ukuthi ngilisebenzisele igama ngesizulu but ngesingisi bathi it's reciprocation you understand. So if wena ungibonisa uthando if wena unginakekela if wena ubonisa ukungihlonipha if ukhuluma nami kahle nami ku easy noma kuza natural ukuthi angeke ngenze the opposite you understand. So into bengizama ukuyisho leyo ukuthi yeah let's not say now masengiphendula kabi it's because ngiphume ekhayeni elingenamthetho no it's because sengijwayele ukuthi mina nawe hlezi vele singahloniphani angeke ukuthi ngoba sesi ngaphandle manje emolini so kuyachange from endlini mangabe uthi kimi fuse kwena nami ultimately mabamba isikhathi ngizogcina sengikuphendula kanjalo uyayithola ekutheni before ngempela ngikholwa ekutheni uma umuntu wesifazane ungakuvumeli ukushintshwa isimo asike sithi uhambile wayevarsity manifika lapha evarsity nafike nabulawa endlala ezinye ingane zasezama ukuthengisa umzimba wena kumele hlezi kuyisikhumbuzo ukuthi ubuyaphi and who do you represent njengobula evarsity. So your choices must not be influenced by isimo noma indawo esifica kuyona. Uma indawo ifuna ukuba ngaphe kwamandla akho kanye it becomes toxic because inamadoda toxic and kunamadoda that will really disrespect you to that maximum. So if sekune situation enjalo
as a woman I always advise women to leave. So leave instead ukuthi ubukeke njengohlobo lomuntu ongelona ngoba nakho you now trying to match energy umuntu obhedayo. So that was actually my whole point ukuthi akuphoqi ukuthi uhlala nendoda engakuhloniphi. So as a woman uma ingakuhloniphi indoda akuphoqi ukuthi uhlale nayo. But sizohleze sibaleka kuze kuba yini? Ingakho yonke situation noma yonke into ozohlangana nayo in your next relationship wena your first option nje ukuthi ayiphuma. But like lento lena abona mengabe so hlangana kanje sobabili singabantu abawu2 ngazi ngeke ngayichaza kancane sinabantu abayi2 abangafani abafundi abakhuliswe ngendlela engafani abakhuliswa abazali futhi angibona babodwa abakhulele endaweni engafani aba exposed to izinto ezingafani. So mengabe sohlangana kanje into ebalekile ukutolerateana ku relationship ukuyatolerateana bafethu sikhuluma iqiniso. Mesohlangana kanje kunezinto ngempela ezisidina engizozenza all the time but uthola ukuthi akuyona into engahlukanisa. Uzesho omunye umfana ethi mina ungakwenza konke ezumuntu wesifazana uthethe wenzini mongangifebelanga nje. Esho njalo umuntu kushuthi yona ibathini i-deal breaker or something. Yes. Ethi nje mongangifebela sengakushiya. Ungashout endlini wenze yonke into ukhwele phe kwamatafula kodwa nje mekwafeba nje sesingahlukana. Uyabona ukuthi lo muntu lo uyakutolerate kuzo zonke lezi ezinye izinto ozenzayo. Hayi ukuthi le ayikho into oyenzayo angayifuni. But ukhethe ukuthi ngiyamthanda umbali. Kodwa iyodwa kuphela into engangihlukanisa nombali ukuthi afebe. So into esukusibalekile ke lana ekuthenini kubalekile ukuthi understandane first and then before sifikele izinto sizenze zibe official ekuthenini mhlambe sishade sihlale ndawo siqale sifike la understandane. Yes. And then misunderstandane inhlonipho izohlezi ikhona. Yes. Ngiyaguarantee. But ipoint lami ngizoqeda ngifuna ukhona into koyifaka mbali kancane ye-submissive nanemali. Nento koyifaka kanjalo. Yes. And ngiyathanda ngoba ukhuluma iqiniso abantu besifazana abaningi ba pretend as if imali abayithandi. Yes, besho beqamba amanga but ngifuna ukutshela ukuthi imali ungayibeki as i-definition ya submissive. Once wafaka imali ukhuluma ngendaba yokuba submissive uzoba misled ngoba ngibe submissive in terms of if ufaka imali as a characteristic yokuba submissive izokumislead kusho ukuthi ngizongakunika uthando lolo lokuma rules olukhona emthethweni ukuthi indoda kumele ithande nginganginiki lolu uthando ngibe nayo imali. Lonto leyo iyenzeka kakhulu most of the time kubafana abanemali. Uthola ukuthi akana sikhathi sakho wena uthandana naye uyi housewife ufana nje ne domestic worker ufana nomuntu osebenza endlini ukunika yonke imali but akana sikhathi sakho. So uyabona ukuthi le mali le iyawamita ama requirements akho according to you kuba submissive but manje ngikunika uthando. Uyayizwa lento ngisho? And biggest fear futhi umuntu wesilisa ukuthi ube isahluleki emehlweni umuntu wesifazana or isahluleki kumuntu othandana naye. Abantu besifazane bayakwazi ukusenza silahlekelwe i-confidence ngenxa zokunganeliseki ngalokho esuke sifanele khona. And sometimes akukhona konke ngathi wena uyakwenza umuntu wesifazane kumnelisa and kwabona kuhlezi kubadida ukuthi kahle kahle bafunani umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uhlezi ufuna ukungcono kunalokho akanakho. So wena njengendoda you always need to keep up. Ukukade ukwenza izolo ngakusasa kube kukhulu kakhulu. So kuneshwa ke noma unebhadi mufica nomuntu wesifazane ongazazi yena ukuthi general empilweni ufisa indoda enjani, wayifisa indoda enjani, iphupho lakhe lomuntu wesilisa wakuhlobo nendoda. Ngoba umfice bambe yiyeka kulona yiluphi uhlobo lomuntu wesilisa ngoba ethi uzama ukugcwalisa umphongo ongagcwali. Nawe njengendoda lokuthela umphongo ongagcwali. So ke lenkulumo yami iyala ungaba nemali yonke. Umuntu wesifazane wakho akufebela ukuthi wena unganaso isikhathi sakhe. Ube nesikhathi sonke ethena ngekade isikhathi sakhe. Ube nemali ube nesikhathi. Ufica ukuthi iBhayibheli lakho lincane. Alimnelisi. Ufica ukuthi likhulu athi wena uyashesha ukuqeda. Unemali likhulu
unesikhathi sakhe athi wena ubhizi nayo usumbhora imbobo enkulu athi nje usengaze ngapimila imbobo emhlanje yena lo muntu wesilisa so umuntu wesifazane athi nje ufunela athena nje ufunela umfana kusama bazomfasha isibeba asikwazi nje usidala isikhathi lishe lekhaya wena uhlezi ubhizi nami uhlezi ubukana nami uhlezi ehambe uyothola umfana wasemkhukhwini umthengele imoto entsha masethi ubuzana ukungicontrola ngale moto ungamthengeli imoto afuna into ozomthengela imoto umthengele umuzi athi ubuzwe ngaye yini ukuthi ushoda ngekhaya njengoba umthengele umuzi ucabanga sekumele akuhloniphe yini njengoba umhlezi ungekho umuzi uyohlala nobani yabo so ungaze uyilalele inkulumo usebenze kanzima njengendoda unqamuka ikhanda uthi usebenza umuntu wesifazane kanti yonke lento oyisebenzelayo iyize neze because ekugcineni uyokushiya okunye ungakwenzi kahle. I think lapho phela sesikhuluma ngomuntu oze ngokuthi yena mhlambe yabona khona lesinye sithi umuntu ujolela indlala yabo akazanga kuyo ngothando uze ngendlala so I think labantu ba describe ayo abantu besifazane abangeke baneliseke ngoba vele akazanga ngenhloso enhle akazanga ngokuthi ufuna ukwakha nawe because thina lo balekela ucansi athi ucansi akathoni athi lumncane athi awunelisi noma ani athi nje wena uyashesha nokuqeda futhi wena ushawani masuyalala mama beqiniso ke lokho kumele sibalekele I just think ukuthi if ever so sengibuza ukuthi kuhlangana uhamba kuphi nendlala ukurelate kanjani nendlala because ngibale kwakuningi okay so umuntu wesilisa onemali unayo yonke into ophelele but nje akanaso isikhathi hleze khathele akakunelisa kahle empedeni so kuyakupha nelungelo ukuthi uhambe ukufuna ngaphandle lokho no angeke ngithi kuyakupha ilungelo ne but angibona ukuthi into enganhlula ukuthi mhlale phansi njengabantu abathandanayo ni discuss because okay angifuna ukuba off topic but mangabe njengoba besikhuluma ukuthi yini into enisabayo njengabantu besilisa ne mina ngike ngaba kuleyo situation la ngifila ukuthi ipartner yami ayinginelisi kahle ne and ungahle kuyabona ke ungahle and manje it's one of the things enisabayo as abantu besilisa because akekho umuntu ofuna ukuaccepta ukuthi ngempela and I'm not saying ukuthi uyahluleka maybe kunesimo maybe umuntu osebenza under stressful situations emsebenzini apparently amsiyindoda but apparently lento leyo isanokuleader ukuthi umnumzana angavuki uyayibona into enjalo but anifuni ukuengage kuma topics anjalo instead umuntu angamane aze nama excuses athi no lento leyo yenza ukuthi ngalelo langa lelo bengiphethwe ikhanda noma nginenyongo yabona nini kube into ukuthi no indaba uyangistress yabo abantu besilisa abaningi abafuni ukuyiaddressa so I think ukuthi if vele inkinga mayikhulunywe no if you remember if mhlambe futhi ekubeni kwayifiye mhlamba siyazi we not aware of leyo nto leyo mayenze ngalo isikhathi ngenxa zokuthi iphutha elenziwe uNkulunkulu ukuthi ahambe sihlanganisa nabantu besifazane abaningi engasibonisa ubambo lethu kusese or nina nibonisa abantu besilisa abahlukahlukene before ufika kubambo lwabo so kukwenza ukuthi uzube neexperience nezinye izinto noma ujwayele ezinye izinto ezingaqondene nawe yabo so kuyibhadi ukuthandana nendoda ayinakho konke kodwa ngayona yakho ngoba kodwa mase kufike yakho ufica ukuthi unokuningi eshoda ngakho obusukujwayele so indoda ekwanelisayo ufica ukuthi la ibuya khona indoda engakwenelisi ufica ukuthi la ibuya khona ibimnelisi so yinitshela ukuthi uPaul ongaka nebanga elingaka liyanelisa ufica kala ukuthi wena usujwayele uPaul nomunye nebanga elinye okuthola esigebengweni ebengingasona esapha futhi bengasona esigebengu benithi ngempela ndalelweni kanti nawe udalelwe omunye umuntu yabo so ufike wena ufika nenye perspective ukuthi ukunela kuyini umuntu wesilisa wenza kahle wenza kanjani uzokuletha la kumina mina ngisuka nokuthi mina ngatshela ukuthi ngingadonsa isikhathi eside ngoba ugcine sebhoreka lo esethi nje mina awusaqedi ethi awusaqedi yabo sengifika kuwena sengikujwayele vele mina ukuthi hayi mina da yabo wena ukuthi baningi abantu besifazane bahlukahlukene so mina as umuntu wesilisa it's always challenging especially because uma uzoza ngengqondo ukuthi abantu besifazane bafuna lokho uyogcina uhambe uyokhulisa lento yakhe benkulu kanti uyoxaba omunye phambili uyiyeke incane
kanti uyohlangana nomngakho obethola inkulu la abuya khona uphuza uqeda athi lona hayi ngeke uyangisinda futhi naphe kwamina nje ukuthi ungena mina ngisuke sengiright so uyabona ukuthi inkulunkulu lento akayenza yenza kwathini ukuthi isihlangahlanganise emakhanda so akekho umuntu wrong la ngaphandle kokugulayo ongavukelwa kuhlungu ukuphumela obala ukuthi bafethu mina ngisavukelwa and siyazwelana kakhulu nabantu abangasavukelwa mina awusound ngathi ngiyazwelana phela nabantu abangasavukelwa ifear yami lenkulu kusicela baba mina ngiphilela yona lento lenkulu mangasavukelwa ukuthi mina ngasavukelwa manje angazi ngabe uhloseni ngami sometimes akusukuthi awuvukelwa mama uthathe bonke abantu bakithi ushinde manje iqhubeke ivuke kwesinye isikhathi akusukuthi awuvukelwa ne uyavukelwa ne mase sokumele ukuthi niqala umsebenzi manje bese siyakhathala baba ngiyacela ingenzeki yonke lonto leyo but abantu besifazane bazongibhadela ke kule ngizoyisho ne bazongibhadela kule engizoyisho but elinye iqiniso ukuthi angeke kwesinye isikhathi expect omunye umuntu ukuthi akwenelise sexually if wena ngokwakho ungazazi ukuthi yini into ekujabulisayo yabo so thina sithema sikhula besazi ukuthi bathama abafana indlwabe uyayibona lento le but manje nabantu besifazane women masturbate I masturbate yebo proudly so ne and leyo nto leyo iyangisiza because noma nginomunye umuntu ngiyakwazi ukuthi umuntu wami ngimdirect ngoba ngithi ama weak points ami ngiyawazi mina uyazi ukuthi uzothi ubani bekakwenza lento no ngiyazenza mina I know ukuthi mawungangibamba la ngizoba excited mawungayenza la uzongifikelisa kuphela nasena so I think women should really baphume kulo mqondo lo ukuthi umuntu oyindoda uyokumele ukuthi akwanelise 100% isex is about two people and if wena ungazazi ngokwakho ukuthi yimapha ama weak points akho usifikisa kanjani awukazi uzichamise wena uyintombazana uyi1 then you cannot expect the other guy ukuthi abe sex worker yakho perform ama records but ngikhuluma ezinye indawo no but mbali ngifuna ukubuza kulento leyo ukuthi you are able to help yourself ukuthi ngayizwa lento ukuthi akwenzeki ukuthi mungabe usujwayele ukuzenelisa and then mase ethi umjida mayisefika ngisho ngathi uthatha isikhathi eside kanjani kodwa engakwenelisi ngoba lento le mhlambe iperforma better than umuntu okay ngengayitho I think into abantu abayicabangayo ukuthi no mawusebenzisa ama toys iyingozi because mase sothola ipipeline satisfy ne but also akusiso ngesikhathi lapho sebenzisa ama sex toys khona mina ke wafa wonke ay3 wafa eventually bewayi3 wafa eventually and then kwasebenza i-handwork you understand so ngezana guys imime okay ishamemba mangibaphekela next time basale so masemphekela abantu baphakathi lezandla zenze ezinye izinto no but honestly ngicabanga ukuthi ngaba yini topic leyo guys yabofana ukuthi abantu abantu because really yabona nawe ngithi mangikhuluma ngalento le wajumpela kuma toys yabo sometimes it's really not about toys it's really about your mental state uzenze happy uzibambe ungana toys but nama toys ayasebenza but to answer your question because I'm feeling ukuthi ngiphendulanga no angaze ngibe ku state lapho sengifila ukuthi sengi rely kakhulu kulezi zinto sengijayele zona kakhulu ukuthi manginomuntu wami amsamfeel no nazo zingaba ama enhancement so kungaba izinto enizisebenzisayo you need to if umuntu wakho legama lithanda ukwazi open minded if a open minded ningazisebenzisa abe khona naye azithathe yabo open minded no into ebalekile bengifuna uyibuza mhlambe nabafethu bazo comment like 10 kunesisho esinokushiwa amajida esokuthi umuntu anganoma nesifazane bayisho nento ukuthi umuntu wesifazane osuke efuna ukunela uyanela umuntu wesifazane mawuthandana naye osuke efuna ukunela uyanela
Kunento aba angeke phela benele bonke beneliso ukubala ubala. Phela lapho lapho muthi performa usikhonzo No ngicabanga ukuthi leyo nto mhlambe ukuyi-analyze more maybe mhlambe ngoba abantu banokusho njalo ilento ukuthi umuntu mhlambe mengabe eza kuwena happy yeah kulula nawe ukumenza be-happy angano mhlambe isuka kulelo point ukuthi meza kuwena happy yeah like usho ukuthi no ngifuna ukubalana ngihappy la engabhekele ngaphandle yeah mhlawumbe ungangenile ngohalf ungena nje full ukuthi no ngingenile kule relationship le kulula ukuthi ngikwenze ube happy as opposed to ukuthi mongabe ungene ungaphelele yazo imvelo ngiyathanda lo point Yeah. enye into le when you start a relationship nomuntu esifazana osemusha nisebasha no2 and you got excited about the relationship and nobabili ni ready to do this thing obvious nakho it's part of a fear yethu as abantu besilisa ukuthi I always panic mangizolala nomuntu osifazane for the first time esemusha empilweni yami that's my biggest fear engazuthi ngingayibona nje vele sengidlulile kuleso stage leso cause angimazi ukuthi uqeda nini angimazi ukuthi unela makunjani yonke lonto le nami angithembi inkosi yami angisho ukuthi ngiyangithembi mina kwesinye isikhathi uyitshela to master and then uthola umbalo uyakutshela enza nje enza nje yabona yonke lonto le yabona ngangiphelekisa yabona leyo nto ngangiphelekisa lo yabona lo sino ngiphelekisa ngiqede futhi because nami itshethi ngiyaza ngithi yabo ukuthi ngiyacoacha waya no yabona nje ukuthi yabona guidance le uzosuka ungithatha ungibekela ekufudumele khona la uvele izikhaya vele so if yami nje kuleyo as umuntu wesilisa ngazi abantu besilisa abanye bazothini but ngaphezulu kwakho konke epointini likamvelo ngaphezulu kwakho konke in as much as sisho ukuthi for the first time uhlangana nomuntu wesifazane ukanje uyaguide mina nginento ethi kufanele ixoxe lento ngaseqaleni niyenze ngomlomo nikhulume nihleli phansi usho ukuthi ngithanda lokho uthanda lokho yeah ilapho ke imbalo uzoveza khona le ma movements akho uzokhona ukwaveza lapho so vezana ethaya yena usenengqondo sifuna naturally mfuna ukuthi nibe right sexually ixoxe mina ngithanda lokho cha ngithanda lokho iyajabulisa le cha ngenxa zokuthi unokufica omunye umuntu esifazana akuzele nama toys wena awuwajwayela ama toys awukho open minded njengami yeah sengizwe toys dingixeshe ngene awu usufica kunabanye besisa abantu abangazwani ukuthindwa ngaphambili yeah usuyamthinda seja how ukuthi nje ngibamention abakhona lapha abafuna ukuthinda kunabanye abafuna ngibaze bangafuna ukuthinda izinto ukuthi nje uyibani bizinqa kwayo busy kuyawo athi phela kwesinye isikhathi masithinda nathi sizama ukumeasure ukuthi okay siyafuna uqhubekela phambili na ngilapho ke singasamejari yeah ngiyacawutha khona manje angafuni nanothi uyibone yeah so into ekumele niyikhulume leyo into ekumele niyikhulume and ifear mele ngizwe nje seyiphakade ngizwe ngizosethi uyazi abantu basuke bebalekelana omunye uzothola ukuthi incane yakhe yeah ungayiboni mhlawumbe ngosuku lokuqala ikujabulisa kodwa ngenxa ye experience yakho your past experience uzokuthi uyayibona uvela udibukana lapho ke sengitshela ukuthi sekunekhandela ingiphethe yabo sengithatha ifoni kanti umuntu uyakwazi ngani ifoni amanje uthi kune emergency kanti umuntu uyakwazi usebenzisa ithuluzi lakhe yabo umuntu unethuluzi lakhe ayikho indlovu yasindombo kwayo as long likhona liye ngendlovu la so le topic le nje ngisho ukuthi ama fears wethu ezamadoda kwesinye isikhathi egcina senza siphelelwe lento kuthiwa ugentleman mhlawumbe sophinde siyikhulume ngolunye usuku salelo 10 minutes so sophinde mhlawumbe siyikhulume ngolunye usuku since ngishilo ukuthi abanye bancane ukubanjwa ikhanda because leyo nto lengazi ukuthi ngibe weak omunye umuntu ufica ukuthi wenza nezinye izinto ungamele uyazenza because une fear of losing lo muntu wakho wesifazane we fear losing you guys yabo that's our biggest fear so ufica ukuthi ezinye izinto to you impose game as umuntu wesilisa ngiyazenza because ngisaba ukulahlekelwa wuwo
remember once ngaziphi isinqumo sokuthi mina ngizophila nawe njengoba ngisho senithanda ngidlala isithatha isinqumo thina commitment like isinqumo esisithathile isinqumo esingasoze sahlakazwa umuntu noma kanjani leso sinqumo singahlakazwa yimi nawe kuphela and my biggest fear ukuthi leso sinqumo singathathwa uwe ukuthi ungishiye because mina isinqumo sengisithathile ngakhetha ukuthi mina ngizoba nawe for the rest of my life. So you need to read between the lines. It's either ngiyalobola or it's either ngiyakuvumela ukuthi umuve endlini yami or ngenza izaba nendlela zokwenza ukuthi hleze ubone ukuthi angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho yabona. So once asithatha isinqumo esibhlungu thina esine fear, that's why abanye abantu besithatha they fear to get into ama commitments or to be in a committed relationship. Basabe isab commitment because ukuba commitments kwenza ukuthi sibe vulnerable. So once aba committed ke thina angazi noma kunesandla yini ukuthi ufika abanye abafowethu seba ama-gentleman. Abafowethu ba-ama-gentleman wampela. Noma ba-ama-gentleman basaba abantu besifazane abathandana nabo. Angiqala ke yona. Hawu. Ngama-gentleman vele wampela noma. Qala, do you believe umjidela ukuthi uyi-gentleman? I'm not sure if ngiyaqualify as i-gentleman, yeah. Sure. But ngiyakholelwa ekuthenini ilento ade ngichaze eqaleni ekuthenini kunezinto mengabe singena ebudlelaneni including nina abantu besifazane embali ozozenza not because izinto ezithandayo but because at the end mesithandana kunokujabulisana khona la ekuthandaneni so kunozinto ongakholelwa kuzona ozozenza for ukuthi ujabulise umuntu wakho uthoda kuzona izinto wena oyithandayo yes so i-question yakhe bese kuthenini i-gentleman so kunezinto ke uthothi ngizozenza angifuni ukuba personal. No, khuleka personal abantu bazi ukukhuluma ngani. Yes. So iba personal bethu kulungela abanye bazi ukwenza. So kunezinto ozozenza like izinto njengozokuvula isicapha. Hawu, yazivula? Ne, ngiyakhuluma ukulalela. Ifokhubeke, akizivula. No, angizivula. Wayibona sabe mina mbathi. No, angizivula isicapha ngizokutshela okunye ngikwenzayo ake. Okay, isicapha ngisivuli but bekuyinto ebengiyenza before ukuthi mesisaqala ukuthandana yabo ngisachama lapho ngisivula isicapha sekhulu iporo lakho jikelele but mekuqhubeka ugcina izinto ezinyangalezo uyazenza kwesinye isikhathi njengozokuvula isicapha uyazenza ngoba usafuna ukumwina kwesinye isikhathi lento of-gentleman sesikhuluma ngomuntu oyenza njalo ke mhlawumbe i-exposure exposed to different no like mhlambe nje ngikhulelela eSandton ngihlala nobaba eSandton mhlambe bejwayele ukuyenza lento ngiyibuka yenza ngima olumalume yenza ngumalumekazi ngakhula ngiyibuka lento ngayi so iyona ndlela engibona ngayo ama actions omuntu esilisa ukuthi kumele abe kanjani kodwa thina nje sikhulele ngapha kwaNkomo zinyo polish kusuke ukufuna ukuchama ngaleso sikhathi yes so ipoint lami nje kodwa ukucacisa ipoint lami ngikwenza vele ngifuna ukuzwa kahle nami khona engikwenza mana ngiconclude ipoint lami mase ngiyaphendula so ukucacisa ipoint lami sekuthenini akuzona zonke izinto ozenza kwi relationship ngenxa ukuthi ithando wena izinto ezinye uyazenza ukujabulisa umuntu othandana naye ilapho kwangena khona ubugentleman most of the time kuthina amajita especially thina amajita amaZulu ubugentleman mingena la ekuthenini ngifuna ukujabulisa umuntu wami so ikuphi kwenzayo ngimile ukuthi nimenza ukuthi ishompana sasosho bana ngiyacela ngisho akithi eqale somntwana bethukhulile no angithi eqale nobongibuza ke indaba ukuthi kwakwenze njani indaba yokuguqa ngipropose nani it's part of gentleman lo ukunderstand futhi ukuthi i relationship ayikho mayelana nawe wedwa 100%. Even though Tina as long as mina usangi recognize as a leader in a relationship ngizoba happy as a man as long as usangi recognize and then into ebalekile amele ugcine lapho kwazi kubalekile ukuthi naye eside lapho umuntu esifazana umrecognize kunezinto irecognition yakhe ayikho about you ayikho futhi about mina but about naye izinto ayithandayo zihlangene nawe for example yona leyo propose umuntu esifazana uyajabula mfethu mongabe sokumguqela phansi angithi sikhulele emakhaya izinto lezi upropose kwethu ukuyocela ihlobo esibili ukuyomemeza sango ngicela ihlobo esibili upropose ngizulu
ucela isobe sini Akusukokota. ukokodo amaphepha proposal ku translate straight just make a direct translation iproposal angithi ukuyocela angimoya ucela okay yini ucela mana ngichazele moya ucela ngithi ufika umemeze sami mase ungena ngaphakathi usho ukuthi mina ngicela ngenkomo ezingaka okay man fana silungise ezulu nesicala phezulu upropose ukushela usuke uyocela umoya yocela usungayilo cela intombi usuyocela kubo kwentombi yes so umuguqa ngedwa lo propose ucela intombi uthi ucela ukuthi kushade ucela ukuthi kushade shuthi nina iphutha naleza khona kusheleni ulethe okuhlabisa ngisikhumela iphutha naleza lapha kusheleni ngoba phela vele muyishela intombi usuyishela ukuthi kushade kana ntabantu bazonwashelela nanithini ngesathi nwashela ntozana awusho ngokumuntu wakho uthi njengoba ngushela ngifuna ukuthi ngishade ngifuna ukuthi umuzi wakhe sengishela kanjani phela but angithi ibuyela kuleli point lami engilokho ngishilo ukuthi kwi relationship akuyona yonke into emayelana nayo so usuke uyoshela kwesibili angithi wena uyibuka as from umuntu wesilisa ukuthi ushela kwesibili awuyibuki awungeni kulo muntu lo onayo ukuthi yena yini emjabulisayo nengamjabulisi because mangabe sikhuluma nje kwazi sithandana sixoxa nje mhlawumbe sibukela le movie nani uyakhona ukufunda lapho menixoxa nje during ukukadlisha lokho wena angikadlishi mina no during lokuxoxa lama like small conversations enwenza nomuntu wakho uyakhona ukumfunda wesinkathi kahle lo uthandana the day mhlawumbe ufuna ukumjabulisa nje ngabe Valentine's Day bani lezi insuku lezi esitreater ezinsuku ezibalekile uvela umsurprise ngento emnandi ngisho ngakuthiwa ukholelwa kuyona kwesinye isikhathi kodwa yenza just ujabulisa umuntu wakho ngoba naye kunezinto azenza out of her way ukujabulisa le sizofaka indaba yezingane nani Ngifosiphelwa isikhathi njengoba ukumention indaba ye-Valentine's ngicabanga ukuthi mina abantu besilisa abaningi banabo nje u-gentleman or ngingasho ukuthi ba-ama-gentleman but akusinto abafuna ukuthi bayikhulume openly ne and ngizoyenza example ye-Valentine's because mina bengihlezi ngibona ama-post abantu besilisa bathi hey mina ngiyenzile iyo nda ngodlalo umdlalo i-Valentine's letho ubali leyo but ye-Sandton City nge-Valentine's yini laba ngama-promo yini laba ngama-teddy awuqinisile ngoba ngoba i-timeline yami benokuthi abantu bathi bona bazingeni bayazenza lezo okay ngiyakuzwa but uqinisile ifaka nalento ade ukhuluma ngayo yokuyikhotha nani ukuthi sibaningi sisho ku social media ngiyenzi lo nto niyayikhotha yabo kanti uthi imajority yethu siyayenza lo nto leyo lalela angithi vele ilento ngisaphila futhi ezinto esizenzayo thina singayikhulumi ngoba sifundisa abantu singayikhulumi angisho ukuthi singayikhuluma siyikhulumi ngisaqeda iphone lami thina njengoba sihleli lapha ngabantu asithi ikhuluma izinto isizukulwane nabafuthi abancane abasilandele emuva belazi iqiniso right sifuna ukuthi thina siposekile weni kulungile yabo so ukuguqa kwendoda iguqela umuntu wesifazane angeke ngithi sizokwenza nathi ngoba ngakwenza mhlawumbe ngiyokwenza usijabulisa umuntu wesifazane angithi usho njalo ukuthi sijabulisa umuntu wesifazane angazi kodwa ukuguqa kwendoda kwaZulu bangekho angithi mina ngikhuluma from ibase ukuthi ngumZulu and ngindoda traditional ukuguqa kwendoda kwangekho mhlawumbe kusasa ngizokuyiguqile kodwa ngisho ukuthi but kwazi angithi yiso nje lo contract kwazi sikhulumela ukulungisa abantu before uqeda ipoint lakho awuyithathi into account lento yokuthi ukujabula komuntu wakho ukujabula kwakho hayi uthini manje mvela lalela no ngiyabuza ukuthi mongabe mhlawumbe wenze uqhankani vele ngakukhoqizwe bani point yakhe ngiyayizwa because nami umuntu engingathandana naye ne ngamthola umuntu ukuthi akusumuntu obelievele entweni zokuthi efensi like ukuthi mele angithengele ama-gift mele yabo but mina ayikho i-Valentine ebengisithola ngilamantombazane aqamba amanga athi hayi thina si-celebrate ngoba nje ngivale ihlazo lokuthi umuntu angakamthengelanga lutho so bekenza sure ukuthi uyamthengela uyabo
back to point yakhe ukuthi Yazi- it's not about Yeah. yena ezinye izinto besisaka zenzeka ujabulisa mina Nanokuthi i-example elula was. Mhlawumbe singena amadlozi. Ngihambe kakhulu ngempela. Mali mhlawumbe vele mina nginkinga. Yeah. Noma into eyenzeka kusuke kungavumi. Yazi ukutshela mfethu. Wayithenga imbali. Angizazi uzimalini. hayi bo Akazayithenga. Ngempela uma othi kutshela mfethu angikaze ngithenge imbali ngabe ngithenga la nkosi. Akuthi kutshela mfethu. Angikaze ngithenge into ophilayo angikhumbuli mhlawumbe nkosi yami kuyokwenzela mhlawumbe angazi. Mhlawumbe ngangayithanga ngisazi ngangiamnesia ngazi kodwa ngikwazi ukubaleka kwathi. Mana phela umqhubeko. But nangusoli. Usumhlupho. No angusoli mina angusoli Manje, mina yabona angusoli yeah. Mfethu. Njoba ngakhulela ekhaya. Ngangingadlaliswa lapha ekhaya. Babebulala nje umqondo makuthi umqondo lokugcina. Nginayo indlela yokwazi ukuthanda umuntu wesifazane ngendlela engicabanga ukuthi uyakudeserve njengomuntu wesifazane. Yabo? Kunzima kimi because akukho kimi ukusikhuluma nangomlomo isilungu ukuthi ngingazama ukusiphila isilungu. Angikwazi ukuthi wemba nesilungu kwakhona ukuthi nisikhulume ngasibhidilisha. And lokho ngiproud ngakho. Ingakho nale podcast ungayifici isilungu. Ngoba ngiyasazi isima lesikhuluma kodwa kuyona into engithi iyashibika kodwa ngithuwe nje sengisroll amaphuma amagama u2 3 angifuni ukufunda fana ndabanaso yabo. So now indlela engikhuliswe ngakhona angeke ngithi ngihluleke ukusikhuluma isilungu ngithi ngizozama ukusiphila ngoba lempilo isilungu mayisilungu nje kanje kukhona lapho uzofica khona ukuthi nami ngikwenze ngoba ngizama ukufitha ini kodwa ngikuza ukuthi akukho kimi yabo. Ingakho ngithi mhlawumbe ngiyobuka ngoba ngizama ukufitha ini kodwa kungekho kimi. Angeke ke mina ngihlale lapha ngombopho ngithi ngoba sengiguqile mafethu ku right yeah. Unokuvula isitaba lokho izikhona ikhawu ngisivula usindo jikela ngale ngiyizwe le inhlumeza ngaphakathi enhlizweni wami amen futhi into mangingekho kimi ngiyayikhohlwa. So akuyona ke romance le sekuyijele. That's not being a gentleman. Sekungiphoqele lento engingakwazi ukuyenza ngoba wena uyantu usiye gentleman in me endaweni wrong. Yabo? So iqala lapho mawuthi wena like isilungu leso because kahle kahle ukuthi abantu abamnyama amadoda abantu besinyama abantu abamnyama abanakho ukuthi batotose abantu besifazane. Sebatotose sinendlela. But ungugentleman ukuthi nje igama leli gentleman. Yegama lesilungu. Thina mina ngiyinsizwa. Yabo? Sinele lesilungu. Yeah. Ngiyinsizwa mase ngiganiwe nomkhwenyana makoti bami. Yeah. Njengomkhwenyana kuyofika la ukuthi kumele ngibe ubaba ezingane zami. Okay. Mase ngubaba kuyofika isigaba sokuthi sengumnomzana. Yes. Zonke lezi igaba zinendima ekumele ngidlale. Ngizoba ubaba nini ngibe lokho gentleman. Ngizoba umkhwenyana nini ngibe umuzi uyovuka kanjani mvuso yithi. Yabona nje gentleman it's all about ukutotosa umuntu wesifazane. Ngiyamtotosa nje. Yebo yibo ubugentleman lo. Uyabona ungivulisa isitaba. Ubugentleman lo. Uyakwazi ukuba igentleman. Siyavumelana. Uthi wena uyatotosa ubugentleman ngesiZulu. Yebo so asibaleke sesivumela uyatotosa gentleman okay sho ngiyavuma ngiyatotosa. Uma gentleman noma ukutotosa. Yeah. Uvulela umuntu wesifazane isitaba. Yeah. Ngikhiphele lapha. Uma ukutotosa ukuletha imbali umuntu wesifazane ngicela ngikhiphe futhi lapha. Yeah. Uma ukutotosa mina ukufona ekuseni imintambama lize loshona ilanga lo ngijekana umuntu wesifazane ngimbali nama message nama WhatsApp nama update ingoma. Yebo. So uma gentleman ukuthi mina ungifice ngiphansi phezulu ngiguqa ngamadolo lokomvelo ngithi ngiyapropose. Umkhaphe salona yofaka iwili. Angibambi back. Okay, ngimkhapha back but ukumkhapha esaluni ubugentleman lo. Yebo ubugentleman. But wazi into ebalile mina si understand. Awu madoda. Yabo umuntu wesifazane uyakuthuma uthambe yabona wasomntana aqala kancane. Uqala wakuthuma uthambe umvulile isitaba. Ngasuka shiye sakhe isitaba wajikeleza uzovula isitaba. Ngoba usuku uyakufonela uthi cela umbekele amanzi ophuthu.
wabheka amanzi ophuthu ngisendleleni ebheka wami izinto ngibheka amanzi ophuthu ngolunye usuku ebheka ingude kakhulu abeka amanzi ophuthu masiyafaka uphuthu masiyabhaka ngokuqhubana ngendlela ngolunye usuku bheka ngisasacela ukuthi ngikhiphe i-dry pack ngolunye usuku bheka sasufaka namafutha usuyapheka unakile awusithanda swamuzani sopheka sonke senapheka emveni kwalokho uma kusuka lapho usiyakuthuma uthi nilele no2 embedeni ninqunu ngikhohlwa ucima ugesi ngalo ngicimela usiyasuma nenqeqini lonke lo ucima ugesi ubani wezomodela la ekhaya base sekuyima nje ngimodelela wena mina mele ngicima ugesi ubani wezomodela la ekhaya yima nje indoda nezinqeqini ucima ugesi ngicela kangisebenza le object bengicina imoshakala mvela but into ebengifuna ukuyisho kwazi ukuthi each and every person from abantu besifazane unama expectations akhe ile nto ade ngikhuluma ngayo indaba ye-exposure sekukuthi ke abantu besifazane kuyenza ukuthi ukhulele into lena yokuvula isicaba nembali ekhulaza esikhuleni nabo nje ngathi abayazi abayazi isidaba bayifunda labanye into ayifunda esemdala mhlawumbe futhi laba abafunde eKZN tothi mina nje kwafika la eGoli eseqhathukule imbali uyangigangela uyithatha phela yabo uthothi into angayazi because of ukubuka ama movie ne social media nani lokho kutrenda bekuzoba Valentine's Day and then useqala manje uadapta to le life le yabo uthothi into angayazi ngempela even imbali some women thola ukuthi uzofika aveze leli side lokuthi uyayithanda indaba eimbali uyithenga imbali mawuthi uyithenga uyabona umuntu akayi appreciate lento le ngoba because into angayazi uyayibona lo nto into angayazi ufuna isithombe se-Instagram kanti kubhetha nje ngokukhiphe out ukhule udlidle lokudla sambe siyodla ukudla yabo ukutotoza ukudla ngoba la uzodla lapho ngoba la uzodla lapho lezi bani ngibone inuka ngesikhathi mina ngisengimnika mina anginukile ngangezwa lutho ukuthi benukani yena unukani sukunukani baleni ithombe guys e-Instagram angithi that's why ngiyamthanda umuntu osizana ozoba ne-creator mina ngiyithanda imbali like actually ngiyithanda mina ukutotosa kwami ukwakhela isubsidy ngabona yokuvula isicaba ngibeli yangihlula ngayizama ngijikeleza kanaka yabona ukujikeleza yabona ukusuka esicabheni sami sakarathi ngijikeleze ngovule sakho ngikuvalele ngiphinde ngijikeleze ngekwesami. But I think yabona mangabe vele ufila ngathi into ekugqilazayo then mina ngiyagqilazayo because into mina ngiappreciate kakhulu if ngibona ukuthi uyenza naturally and uyathanda uyafeel ukuthi I'm the queen that I am mele ngingazivuleli umnyango yabo but mase so ichaza ngokuthi mele ujikeleze mele ubuyele but umbuzo wesenza kanjani mengabe nginendlela mina engiunderstanda ngayo ubugentleman and then nawe unendlela yakho understand ngayo ubugentleman endweni kuma list enginawo okuba igentleman and then nama list onawo okuba igentleman total pleasure afani star ngoba ukwazi nje kade chaza emazulwini not emazulwini kubantu abamnyama akhona ama gentleman lokho kubizwa ngokutotosa lokho but sikwenza ngendlela yethu okuzokhona futhi uku-appreciate-wa umuntu wesifazane one-exposure efanayo neyakho mawuzomitha umuntu okhulele la eGoli maybe sowayithola eSandton wena okhulele ekhaya it doesn't mean if ungazivula isicapha ungamvula isicapha awulona igentleman zikhona wena izinto eziwu-gentleman ozenzayo kodwa angeke naye appreciate because of i-exposure yakhe engafani neyakho mfowethu yazi umuntu wesifazane obheka igentleman uyinkinga ngoba uzokwenza konke okufanele ukwenze ukuhambisana nomthetho wesintu kodwa yena ngaka-appreciate konke ngoba ufuna ukuvula isigaba ngimlobole ngimakhele umuzi ngimbeke ekhaya ngimondle ngenze sonke izinto ekumele zenziwe sendoda yena engakuboni nje ngokutotosa lokho alo nokuthi ufuna ngivula isigaba lezo zinto vele umsebenzi wakho njengendoda okumele uzenze kumele ungakhele umuzi vele angithi ungithathele ithi uma ungithatha ithi futhi no but ke esicaba sesindlulisile ne sesindlulisile isicaba ngoba yawona issue le mara into engayisho nje ukuthi ayingibosho ukuthi maybe wena izinto ozibona njengobugentleman izinto mina ngeke ngizibone ngobugentleman masikhipheni lezi esizibona kuma movie ne sizibekele eceleni mina njengamanje mangathi
siyathandana ngikwazi ukuthi sengivelelwe yinkinga imoto ayisafuna ukustarta manje uya-understanda ku-N1 angazi ukuthi ngenze njani even ngize ngosiza uya-understand awuzombona mina kimi ngiyayibona lento oyishoyo gentleman but omunye umuntu wesilisa ozothi eyi son manje uzoyenza kanjani yo akunabantu lapha abangakunceda uya-understand so ezinye izinto singaziyeka izinto zakuma-movie izinto zakubo nje the basic things ezisilisa zokunakekela zokungiqabanyela zokuthi ngingaxakeki kukhona uya-understand noma ngabe nawe uxakekile but ungiphi i-peace of mind ukuthi okwamanje isithandwa sami nami anginawo amandla ukuthi ngikusize but ngiyakuthembisa iplani sizolenza kanje kanje ungugentleman nalokho sesiyavumelana-ke manje hayi le mali ukuthi sesivala nje baphule bethi emakhaya siyabonga kakhulu ngenxa zesikhathi singahlezi sixoxa nje siyohlezi sixoxa futhi sisazophinda futhi sihlangane sibe ndawonye ngizothanda ukuthi sivalelise kakhulu bafuthu nibe nempela sonto enhle nemande enhle neviki elihle thina from our side and the team sithi qhubishelele bye bye ngizothanda ukuthi ngidedele uSisumbali avalise dadewethu valisa kwabuyela emakhaya ngithi kubalalele emakhaya intokazi yakwaVilakazi nje ithi sisonke makwazi bafethu siyabonga kakhulu siyabonga nesupport nje siyabona ama-views akhona and sisafisa ukukhula siye phambili niviewe nje utshela nabangani baviewe ni-like ni-subscribe and share kuma-social zenu ni-invite abantu subscribe nje more niyabona manje siphushela to ngase sifikile ku-10k so manje let's move to 20k and then i-support yenu nje it's amazing and we're hoping to grow more siyabonga kakhulu nisale kahle siyabonga